Hadian ke jinyo jing ujor na kinong thiet nong pen ki bajulet thiet jing thiet na yodu babun sien kila sha thok ha ka thau ka wo ha ka por be kilet siu let ta na yodu khamtam ha ba yede bet ki mar thau kilo bun sien ki mar ki duna thau khamtam ha ka ba ki thiet na ki dukan bar jila kala pilong ya ka seng hinyo trap achi national movement east Khasi district ha ka khan riu trik uno pra arajar arpusan ban hiar she yodu ban pilong ge jing pet benya ya ka jing thau jing wo jong ki dukan jong ki bar jela hayaudo Henry hakapor baka seng kala hiar ban pinlong ya ka jing pet benya ki bor pulen kilawan ban pinsange ya ka rukom le jong ka HANM da ka ba ong bakim don ka hok ban shuan kumtu krem do yo ka jing bet bat kila ong ru haba kiwan ban don kam ban lang bat ki bor ba dei khmi khrang ban lait na kanu ka jing huri hura इसका लाइसेंस का इधर वो इनको 45 का वो ला के देना कम है रख दो एडजस्ट मत कर check walang enforcement em kata apa mau pak kan saya tidak tapi don't hok ben check tapi kalau saya mau ada absen tolong kamu deh jadi sini ada tidak ada pan lagi different solusi cuma orang air gurih pasti nggak ada plus nang tadi sih yang belum ada pan dengan air gurih enforcement polisi kemudian ni dang yakol don yang jadi nak ada engage dengan gun kam ni jauh babun di satu bikin simlala sih dengan air gurih ini tinggi datang ke sedang buat kerja sedang inang le nang nisbat jadi datang kerja sedang bagi cek ngilap kita ngilap bagi jeng lele gila ban yu rei kide bandon lang ka thot di kaliang ke enforcement kide bandon lang na kaliang dan kide bandon em hapakim ka ni beriwan kami hak kemot belum ni bisa apa bisa ke kamera kami ke kami ke tinggi kamera dari kami whatever pak ma please pak ma si burap ma penyiru kerana bajai kam fi pimlong ga thati ba check ma nama kita check fi kan mi kan ni kan rira angin kwa kata ma so please cooperate tapi kwa fix tapi kwa sa fix ka date inwan lang nako kaliang enforcementเป็นเบ็ดaku kasi kibat wan lang nak kalian to enforcement for district council dan yang saya lah dan malam gini mau main ada tangkap di sedang mah siwan ini nginwan berapa giyo siwan takato kan kendi man peni ya kata concern bangi ngirap empat ba ba kena kejing lek tok jeki ku bikin stop semua kejing lek tok mengilap mentah lek tok jadi Januari ru bidang terkat bangi wan lambat biru ada tidak lagi mana tu dengan tadi tangkap kejing sedang kadon ka an kadon gibale tok gibale skor pa ki dia betul ni ada kapal kiri kemudian kita kali kiri custom Lihat agak Madu kemasnam kilo sudah tu baik kena tolong ni kami am tak kecil ya. kalau komunikasi Umma umbiang kecil am. Pengen dong lagi. Lada piwan visi ya. Lada kipen i kot selagi lisensi untuk PPI itu saya badang long valid. Oh itu itu. Fake nak ada genuine root lada piong fi bakam desu PPI itu kan fake nak genuine. Pim day you ba sinong ai day mono pim day mo pi ba Undai ba tolong kita renew ma. Renew Takadaw dan Kambandon ki authority. Dan semua pak please ya tadi ya pemerintah semua corporate pani di corporate betul bagaimana lagi indan no si ban checking no issue badan dan authority di benan ki pindan hak ban
Awal mata gini badun kan badan di mana betul tak. Dia kuno gini Pak. Mungkin Pak ngelatih berek mentane kuno. concern department dah. So saya akan Itu yang udah makabur orang kan. kita tak kemio ke Ini yang penting tu penting lah ada. Ini question dari awal di kita tak. Baru kani kami asin banding bawa checking ba. Barobor. Tak ada yang berapa. Kada udah bendal lang ka concern department kanang bagi. Iyo. Kita one dari dia lah. nomor kita udah cek kini kita harga kim dan mengenai lisensi dan buram dari dan kita mentam kilat ni mulai tapi follow up iki pinong follow up. Ya so dah kamu burom umbe ni apa bang bang hablek di kamar balai mesti lak kelelek tu. Ni si buang mang umbe si ni apa bang ni. Siapa yang dia? Bang ni pakai sini ni dia ada nama pi ke Di mana ni yang tak sikit ni umbe itu dah. Marto ni coba tak apa pada. Ha. Kita like ram lagu nari. Man kini aku mau makin hit ba kini for mar bariyo ke apa. Kayo mo dali. Dalam aku saya tu aku kayo ni. Yang tak berdaya ya ka grievance concern yung tinggi sebetulnya. Teman wan lang bagi concern. Wan lang bagi you gimna problem. Wan lang bagi you. Wan lang bagi concern department ni dan issue. Marto ni coba sudah. Cuma dia mau dikumpulkan bam tahu sudah itu jam tadi. Pergi dai si tahu mau sino ka blur. Kan berdaya. Tak tahu sudah ini nom tahu so. Mereka bagi beri na department. Eda na po ada si concern na po Wan lang bagi you ba. Wan lang bagi ada okay ngong tapi ba ban you wan lang bagi concern department ba. Wan lang bagi concern department kenang ba hatu port ba pia checking filap email te filap ban sim kan ngomong sing. Ada piwan hi kumni pinele hi kumni ta kami mi ha pan sumi huru rakai and then ultimately Tampan check kalau ada kibitan kani kami kesan ke Baningkong ke bala ajab ni kani checking khusus man kuat karena badan lang bagi concern department kampoi kan Ayo mata ada suami kita nak ngecong kita. Am tak kawai ba mo ada baburan na. kibitan ngira check Jiru pa si jongi. Masinang di mana Ba jadi jongi ro kasanya. gila Kan kumdang ko sai ko manta. kiman dengan kiman kan Ikini Lapan tahun yang kita jadi bat kita. Ada kita ke sini. Pap adu na gila penbiang ngit ko ni pa makiru. Diperhat ni. Ada kumi kita lep pop. Kin bam i pa ada ba tu mau kiro ni teo umbiar. Terus buat kita ada kim dah. Diperhat mesti. Kita ni. Kalau ni yang bikin lep. Duduk ke belakang ni saya cuma ban tahu tengah tahi pak. Tak tahi pak. Kalau kita play biang kita beri mana wan ni kita punya ini lek sedang. tapi sekarang kita detect approach na itu department detect kita dia permission walang bat kita Kata apa? ray manta te nang takaman yung kibat connect kami happy nomor kini ke nomburam ni ray pi Kami naik buram ringi, empat buram ringi. Kang si pang masa kini biang kan juju nomor cuman lang bagi department dari department kata rekam kale Tapi mata tu pak buram pak long ini long sasa sunai di musuh. Bagi mau belalap tahu ni tahu sudah bagi mau ni. Mata kita tahu sedai tahu sini tahu gelak tak dah. So saya kita mesti tengok betul tahu. Bagi bang tahu dia. Bagi mar tahu ini sangat. walang dekat ka UK beri na pa concern kita long ka isu kita Tapi mata kita orang naik dia betul betul. Kata nyap suku nyap sim lang kecil di lang. Ni kumi injuk nangin ni ni Baik baik king kalau kandang wan sasar ni cinta kesal ni. Itu pun kilo mata ni tang si gram akan sepak lagi kamai. tapi yang kami zaman ray walang bat ki wan lang bagi you pengen yang ajing you yang fi kama wan lang bagi concern department ni ngin lang kimat ki concern department kiman lek ke kamram ke bede ban lek ni filap ban Langsung ini ni tahu sih mah. Tengah tadi tahu sudah entah. Kiri ni tahu sudah cuma kiri ni pecah. Misalnya hadir pak sudah dia. ini kita kiwan bat municipal ni kiwan municipal kiwan ni Ya betul ke? Dia minta tempat buram tolong ini om sana kang ni ban tahu su tengah tai. Di mana berada ini? babu ni dukan apa pelan di kelek tau. Mo ta de gejik sisya. Pe mata ong gini gitu kan, mak dihan dah. Kang su aja bermau tu kan. Entah sebut sisi kita tu gitu. Saya memarkan ini keping gua ni pai bak dia. Mana ada ni kuat lek ni dan bon saya lai pelan bakal lonta. Lawan pe nadung nang tai dum ni pelan kalau lonta. Pergi mau kumbiang. walang kita beri pada jadi wan lang nang ba lap kan wan Saya minta dia dah syak tahu itu. Em bum dang ko sela nai pak pak pde, nai pak pak pde lah. Sen biang kayak gini. mulai di
ki pemalam seperti pi pakan gini ni so Kata itu ini seperti apa pipa berapa lah. kata ni Kita hilang dengan masih masing ada kili. kang mentah dan saya pilih dia punya yo Dan kata dia ini satu insan tapi kalau efektif kan rekam tapi yang risuan tak kementai ini visi apa mio permisan ini itu Wan lah kini kini buram di sini kata dia Wan untuk mah. Belum apa deh. Mai mata je jiki mau balap tele. Saya ni kan ingin cek ketu kan itu didukan. Ngimla pensa Pak. Ya lama ini pipin ini siangnya ni mas. Ngimla pensa Pak. saya hendak dah pihak permisan mulai lagi ni terhilang tengki pi ini terhilang dah pihak Cara saya minta Ni apa? keluar punya Jiki mau. trailang entah kan. Jadi as per procedure as per you. Hindi ra ba ang impenyo ti? Luar yung siya permission ni terhilang ini lang kung balong lang tuloy isang balang nila lang bagi munisipal nila lang Maka dia kata suin, manggil lah Pak Pi. Simulasi kimelan any other day kadang polis. Toki tu dia tu suki.